دما بخیر تماشاوان هیجا د برنامه که دن یا دیروکا مده دیسا ام به ماموسته ماملستان جرانه و کیم زانن د دیروکا کرده دا گلک ناو گلک کس گلک مالباتانه کو د تاریخی دا رولک مزن لیستنه و جوان یک جی مالبات بدرخانی آیه و جوان جی یکی هری مهم کو عبدالرزاق بدرخانه در حق عبدالرزاق بدرخان دا گلک تشتات نویساندن گلک مقاله کتاب لی ماموسته ماملستانش دبیم قی گلک تشتی نوت جمرا تثبیت کرنه دیتنه جار ماموسته تبخیراتیه و در حق عبدالرزاق بدرخان دا تشتی نو تشتین کو د تاریه دا مابون توی جمرا چی ببیشی؟ چه بحث بگی؟ وقتا جی گوت تاریخ کرده دیروک کرده کسین قهرمان این ناودار این تکوشر گرکن عبدالرزاق بدرخان یک جوانه عبدالرزاق بدرخان کره نجیب پاشا کره بدرخان بگه bir بدرخانه نجیب بگ یا نجیب پاشا هم بیجن کره مزنه یک کره مزنه بدرخان بگه او لهن جیاد دست پی که ده قیمقام بوید لوکل بعلبک لسوریه بعلبک لبنان بله ایجار پشتیوه لگلک جیان لگلک باجارا سنجاق دبوتن ویچای سنجاق ده متصرف بوید وک لحورانه لترکیانه دبیجن استان که کوس هیا گراوک یونانستانیه نزی همبری بودرم یانا لوی داره لآیدنه باجار آیدنه لüsküp'ü Siroz'e le Tekfur Dağı ana Türkçe'de de bejin Tekirdağ le navi ve demi Tekfur Dağı bu paşakirin Türkiye yani Tekirdağ le Dede Ağaçı le Trakya'yı le Humse Luan Sancağa mutasarrif tikriye demek direj em bejin memuri Osmaniye buye o le gor sistema idariya Osmaniye رتبه گلک مازن دانه وک ده 1870 هذا بويا ميران مثلا نجيب پاشا یا نجیب بک پاشا دیسا 1884 ده بويا بترکی دوتن روملی بیلر بی yani میران روملی هلا تراکیا یم بیجن یا بالکانا عبدالرزاق بدرخان کورویه لگور بحث كر من هن أوراق يا جنبجهن بلجين عثماني كو ودمي هاتنا نفسين من پیدا كرن دوانا ده لسروي آگاه دارين فرح هنا لغور وانا بلجيا سارة 1281 هجري كو دكه 1864 يعني 64 یا 65 ده جديا خبويا لإسطنبول لغروي دمد خوندگه هم بيجن مكتبين ابتدائي ورشدية خوندية باش جمامستين تايبت يعني مامستين خصوصي درس خوندية درس قرتية و بزمان او گلکی زانا و زیرک بویا کو بلگیان عثمانی دبیجن به 4 زمانات دکاره بو بنویسینه تو زانی یعنی زمان خوندن و آخافتن هیسانتره لی نویساندن زحمت اوی دکاره بو به عثمانی به فارسی به فرانسی و به عربی بنویسینه یعنی اونده ام بیجن زانی ناوی هبو بتایبتی زمان جهه دزانی لازم از بیجم که در حق عبدالرزاق بدرخان ده ماموسته جلیل و لازارو هن بلگین گرینگ جه آرشیوا روسیای آرشیوا سوویتا بری درخسته بون لسروی تشتین گرینگ نفسانده بون هن آگاه داری ام دسایا وان ده گیشتنمه ام جه آگاه دار بون هر وها ماموسته جلیل اوتوبیوگرافی بناوی اوتوبیوگرافی اوی کتابک درخسته بو لی از زیادتر تشتیکو بحث بکم تشتیکو ده بلگین عثمانی ده هنه و بتایبتی از السر کشتناوی چونکه گرک انترسان از السر و زیادتر بسکرم وکی من گوت او زیرک بو و
هین gelek xort bû hîn ciwan bû sala 1000 em bêjin hîn wexta 15 salî bû dest bi memûrtiyê kir. Di destpêkê de wê demê adetek hebû ê ku pir tezen em bêjin xortin cahilin yani hîn berê ku tam wan bikin memûr wek an em dibên stajyer yani bê meaş diçûn daîre dihatin li wî hawî dest bi karê îdarî kiriye li bavê wê ça li Aydinê bû mutasarrifê Aydinê bû li wir ew jî diçe daîre bi wî havî bi Osmanî digotin mülazemet yani bi stajyerî kar kir bê meaş piştî demekê di sala 1885 de ew di daîra tercümeyê wergerandinê ya Dewleta Osmanî de kar didinê dest bi kar dike sala 1889 de ew dibe katibê sefareta Osmaniya ya li Petersburgê Rusya em bêjin û nodû yekê de 1892 dibe katibê sefareta Osmaniya li Tehranê li wir kar dike xas ku ez zanim cara pêşîn wê demê yani salê destpêka 1890 ya noda em bêjin alaqeyên wî bi îdareya Osmanî re xera dibin bo nimune wexta wî wek katibê sefareta Tehranê dişînin yani diçe Tehranê li Samsunê wî digirin paş da dizvirînin derheqê wî de şikayet gilî bûne tehqiqatek çê dikin lê paşê dîsa wî berdidin û ew wekî min got dibe katib li wir wexta dîsa duan sala de sal mesela sala 1894 de derheqê wî de dîsa tehqiqat çê dibe dibêjin Abdurrezzaq Bedirxan bi Kurda û Ermeniya re têkiliya wî heye û tohmet yani dibin tohmetê de dibe yani bi vî hawî hêdî hember îdare em bêjin wek nava wan xera dibe nava wî û dewletê problem derdikevin heta mesela tiştek enteresan sala 1894 de rojnameka Yunanî bi navê Epiterosis eger ez galet telefûz nekim di wê rojnamê de xeberek derdikeve ku tê de dibêje prensê yani em bêjin mîrê Kurda Abdurrezzaq fîrar kiriye û dixwaze Kurda hemberî dewletê em bêjin teşwîq bike derheqê wî de xeberên wisa derdikevin û dîsa mesela 1894 de derheqê wî de fermanek derdikeve ku dibêjin wî bigirin êdî wekî min behs kir ji dewletê ji wezîfa xwe reviya bû fîrar kiribû wê demê Dewleta Osmanî ew dişîne em bêjin fermanek dişîne dibêjin wî bigirin ê ku wî bigirin jî wê xelat bê dayîn bên xelat kirin ew sala 1894 de dibe lê paşê ew demekê diçe ew ê demekî diçe Ingilistanê ew xwe di otobiyografiya xwe de behs dike dibe ez berê jî min xwestibû herim Parîsê wexta ez hîn xort bûm min xwest herim wê derê bixwînim lê Sultan Abdulhamîd neşt ku ez herim wî nedixwest ku zarokên derîxaniya herin Ewropayê bixwînin lê vê carê diçe Ingilistanê li wir piçek dimîne Sultan Abdulhamîd tada li bavê wî dike em bêjin wî mecbûr dike ku Necip Paşa xeber jê re dişine divê tu vegerî mecbûr dimîne vedigere yani tabii wead didin soz didin ku tiştekî nekin ew vedigere wî dikin îcar di daîra em bêjin daîre karên derveyê dewletê yani xariciye de dibe wek teşrîfat memûrê teşrîfat yani ew em bêjin mesela merasîma de di mesela pêşwazîkirinê de zêdetir kesên dîplomat û ji xariciyê ji derve datin di em bêjin Saraya Osmaniya de bi vî karî mijûl dibe û vî karî demek
تقریبا 6 سال دکه دوی ناوی ده گلک وک رالی اداری و خستانن گلک نشان رتبه باش دگره با نمونه دولت در واجی مثلا نشانه دولت بلژیکایی که به ناوی لیوپولد ناوی شاه کیوان کراله کیوان و نشانه دگره دولت سربستان مثلا به ناوی تاکووا نشانه تاکووای دگره جی ایران به ناوی شیر و خورشید نشانه کوانه یعنی اولا جاری اداری عالی مامورتی ده وک سرکتنه که مامورتیه بله و به ناوی سال 1900 ده زوجه به جنک ئاوستریایی کو ئەسلەوێت جهۆ بوو بناوێ هەنریەت هۆرنیک بوێرە زەوجە و ژوانە کەچێکی پاشێ چێ دەبێ بناوێ لەیلا بەدرخان کو gelek navdare ji ber ku navdare ew bi serê xwe babeteke ji ber ku birastî Leyla Bedirxan digel ku wê demê dema ku ew jiya edwên qey 1985 şeşale vefat kir yani heta wê demê li dünyayê li gelek ciya yani Avrupayê, Amerîkayê, Fransayê, İtalyayê li gelek cihên cihê ji ber operet em bêjin ya dans ya şiklekî balet me dikare bêje gelek serketî bû û rojnameyên kovarên wê demê gelek behsa wê kirine li ser wê gelek tişt hatiye nivîsîn ku cem Kurda çehef ku pirbaş nayê naskirin ew babetekî din ez wê dihêlin heta salê pêncî û sisiya jî rojnameyê Tirka sernivisandiye ew tiştekî biçûk ji ber ku nizam tu çixwa dikarî bêjiyan lê keçek ji wan re çêbû ev keç li gel Henriyetê bû yan bi Ebdelrezak Bedirxan wan re bi diya xwe re ez wekî min got meselê zêde ser nesekim lê Henriyet piştî ku em ê behs bikin Ebdelrezak Bedirxan ew gelek tişt bi serê wî de tên ew diçe Misrê yani berê ku biçe Misrê min ji bîr kir ez bêjim ew bi xwe digotin diş tabibî bi Tirkî yani dransaz em bêjin ya doktora dran em bêjin li gor wê demê elbet karê wê ew bû Henriyet wexta ew zewîcîn karê wê ew bû û wexta çû Misrê paşê çû Misrê li wir xidîv hebû wê çaxê Tirkî hîdîv dibêjin li wir dîsa doktora drana ya saraya hîdîv bû xidîv bû yani em wê li wir bihêlin Ebdelrezak Bedirxan حتی سال 1906 لإستانبول مرد کار بیجه به مامورتی و به وی هاوی اداره کرد حتی وی دمی هات لیت شک انترسانه که او بخواد بیجه بحث که بیجه من يعني دوا سالا دا گلک دمک زو يعني من فهم کرکو او دولت عثمانیه هرچقاس ام بدرخانی ام با اوکی صادق خانه خزمەت jî dikin memûrtî jî dikin ji wan re bawerê wan bi me nayê em çiqa xwe ew bikin jî bêjin ji wan re xizmet bikin jî ew bawerê wan bi me nayê qîmet nade me loma dibe yani min wek bêje min fêm kir ku divê em dijî wan ji bo kurdayetî tiştek bikin yani ew hissên ya jî fikrên wisa zû jê re peyda dibin ew mesela sala 1906 l'Istanbul'e ev bu sereki belediyen bir ve çaydı burutun Şehremini ve Üsküdar'ı da başı Anadolu'ya İstanbul'e Rıdvan Paşa bu Rıdvan Paşa ev çirokaki derece bir kurti bejim bina beyna Bedirxaniya ve de problem ha bu mutabetin beyna Abdurrazak ve de de netice de roj ki Abdurrazak Bedirxan jber tişteki ku علاقه به بلدیه وهیه و چای او مامور تشریفاتی لسرای عبدالرزاق ام بیرون فرساوی اویل جیه دخوازه ری کی بلدیه جره چک حتی بر دریوی تشتک بسا و ج مروین بلدیه چند جار او دکه گهنادنه یکی برکشاره کی دگرتی نمال خو دخز وقت زندانی ام بیجن سروی تشغله کی دردکه و یرشی مالاوی دکن چند مروی zabıta و چند مامورین بلدیه و فلان پفچونک ناو
بدرخانیە واندا چێ دەبە برینداری چێ دەبە فلان ژوور ئەو ڕەوشە وان ناوبێنەوان ئەم بێژن تێکلی وان خراپتر دەبن نەتیجەیەدا di sala 1906 de ma adarê Rıdvan Paşa tê kuştin. Çend hev Kurd wî dikujin yan rastiya wê. Çend Kurd wî dikujin li ser kuştina wî Abdülhamid pir ditirse. Ew mervekî dibêjin tenê bi ewham bû weswese bû. Tesîra Bedirxaniya li İstanbolê gelek bû bêjin ciwan mervê paşa hebûn mervên dewletê yên bi rutbeyên mezin hebûn. اجا هناكاجي و40,000 جي حمال هبون حمال هبون هناكاج تشويق كرن ترساوي زيادة تركرن قوتن اوانا يرو روج ام بيجن باشايك وكي رضوان باشا بكوجن سركي بلديه بكوجن او دكارس بروج تايريكا بن جوته ويجي قرارك فرمانك درخست كو حمو بدرخانيا بقرن وبراستيجي يعني تشاوكاني بحث كن كو بي قيد وشرط بي كو دناو عند جهتي هبه حمو ميرن بدرخاني جزارو كبقرن ji doza saliya bigire heta êmezana hemûya digirin û sürgün dikin. Ecar di nav wana de qet kesên ku eleqa wan bi vê meseleyê ve tune hinek bi berê de mesela di sürgünê de bûne bêje Salih Bedirxan wê demê li Rodosê bûye. Hinek li Şamê bûne, hinek li İstanbolê ne lê haya wan jî tiştî tune ne hemû sürgün kirine. Heta ne tenê Bedirxanî kesên ku têkilê wan bi Abdurrezzaq re bi Alî Şamîl jî av pêwî. Bu wana re çi hemû digirin dişînin. Ev çîrokek dirêj e. Lê min divê sirgûnê de yani Abdurrezzaq Bedirxan cîwîl ku yan bêje. Abdurrezzaq Bedirxan wek mer dikare bêje rola yekê ya jî di duyaya yani ji ber ku ê ku tên girtin ewana zêdetir ji bo têkiliya wan bi Abdurrezzaq re heye û Alî Şamîl. Abdurrezzaq û Alî Şamîl di derece yekê de ji ber ku Alî Şamîl ji wê demê ew jî komandanekî eskerî ye li wê mintiqê Selimiye, Kışla Selimiye dedik. Selimiye Kışlası dibêjin. Wê derê berpirsiyarê wê mintiqeyê ew wexta ew çend kesê ku min got Rıdvan Paşa dikujin wan digire wan berdide çek wan diparêze filan. Di neticeyê de hemû Bedirxaniya sürgün dikin cezayên giran didin wan lê herî giran em bêjin Abdurrezzaq û Alî Şamîlin wan tevî hin Bedirxaniyên didin wan dişînin em bêjin gemiyekî keştiyek wan dişinin Trablusgarvê. Trablusgarv ana li Lîbyayê wir di zîndana da dimînin demek dirêj Abdurrezzaq Bedirxan heta behs dike wî û ê ku hukmê giran da wî û birekî wî heye bi navê Bedirxan wana Alî Şamîl bi zincîra wan di zîndanê de ew dikin yani di şertên giran da dimînin. Paşê ev mesela 1906 da çîbû. 1908 de wexta meşrutiyet îlan dibe. Bedirxaniyên din dikevin afekî derdikeve afekî giştî. Ê din dikevin ber wê afê wan berdidin sal 1908 de lê Alî Şamîl û Abdurrezzaq û birê Abdurrezzaq Bedirxan çend kesa bernadin. Wekî din hemû siyasî em bêjin mehkumên siyasî hatine berdan wana bernadin û xwedê giran bibêjin eva ji ber ku ji qetlê ne ji tiştên siyasî hatine girtin. Halbuki di îddianame ew ê de mesela siyasî ye. Çünkü siyasî bûna wê dibêjin yani xwestiye li İstanbolê kaosekî çêkin dijî sultan di sujddarkirina wan de ew tişt hene digel wî jî wan bernadin. Di neticeyê de di sala 1910 de ji hepsê ew jî piştî meşrutiyetê du sal şûn de di hepsê de dîsa dimîne lê di 1910 de ew jî tên berdan. Alî Şamîl li wir dimire. Abdurrezzaq û birê xwe Bedirxan tên berdan. Tên berdanê ew êdî qerara xwe dide ku dijî Osmaniya bixebite. Êdî bawekî qetî. Miracatê evî dike. Serî li em bêjin konsolosxana Rusa li İstanbolê. Bi wan re têkil datîne. Miracatê wan dike dibe ez dixwazim bibim hemwelatiyê Rusyayê. Ez ê herim wê derê ez ê dixwaze li Êrîvanê bicî bibe. Li serê wî de paşê jî behs dike li derên din jî behs dike. Dixwaze li wir bicî bibe. Dibe ez ê nêzî Kurdistanê bim. Tim serê wî de tiştê wisa hene ku ez ê têkilî bi Kurdara deynîm û Rusya wî qebûl dike. Qebûl dike û diçe ew ê. Diçe pêşî sala 1910 de wekî min got yani diçe Yerîvanê
جور دەربازی ماکویە دەبێ دیچە منتخە کوردستانیان بێژن لێ تشتێن ئەنتەرەسان چێ دەبن دەبێ ناوێدە ترکژی تم لێ دەگەرن فەرمانە دەردەخن دەبێژن وی بە ئاواکی بچاوی دەبێ براگەوی قانع بکەن ئەم بێژن وعدا بدەن ئەمێ تاڵتیف وەک عوسمانی دەبێژن ینی خەلاتێ بدەن وی بکەن مەمور چ دەخوازە داکو وەرنەمینە ئەم وی بزبرێنن لێ نکارن ئیجار هەندڕێن دن بکارتینن هەند تشتا دەردەخن و شک لە سەروی دەردکەوە وەک ئەو ئاژانێ ترکابە عوسمانیابە وان ئەو شان دەبێ ینی با ڕووسا تشتێکی وسا چێ دەکەن روسجی ئەوژ پڕ بەحشکی بە ئسرار تم ژوانڕە دەبێژێت ئاریکاریە من بکەن ئەزی هەرم کوردستانی ئەزی کووردا هەمبەری عوسمانیا سەری ڕاکن ئەزی وان ئەو بکەن تەشویق بکەن روسیە شک دەکەن ژێ شک دەکەن دەبێن ئەوان کارە جاسوس بێت تشتێک وسابە و نەتەنێ ترک پاشێ پشتی چەند ساڵ لەوێ منتخێ دەمینە پاشی ئیرانیش چونکە ئەو منتخە ناوێنە کوردستانان بێژ ڕۆژهەلات و باکوورە یانی مابێنێت بێدەمێ ئیرانیا و عوسمانیایە ئیرانیژی هەنێک بەرپرسیارنی ئیرانیان کو لەوێ منتخێنە ژوی عازن ئەوژی گلی دکن با ڕووسا دەبێن ئەوە ئاژانێ ترکایە جا رووسیا گلی دکن ژێ شک دکن گومان دکن جارنەوەی دبن تفلیسێ ناهێلن کو هەرا کوردستانê lê di netîcê de dibînin ku newsaye ne em bêjin ajane rê didin ku here wê mintixê sala 1913 de mesel li Xoyê diçe li Xoyê li wê mintiqa Kurda yan bêjin Teklîvî û Simko dest Teklîvî Simko pişek paşê berê erê li wê demê em bêjin ez wê meselê zêde dirêj li ser nasekim lê tê zanîn ku wir bi navê gihandin wek komelekî tiştekî ava dike li wir barîkariya Rûsa dibistanekî Kurda vedike zarokê Kurda têde ne heta di wê dibistanê de ji ber ku piştgiriya Rûsa li wir e di wê dibistanê de bi zimanê Kurdî û Rûsî bêjin xwendin çê dibe Ebdirzaq Bêxem fikrê wî enteresan henin yanî li gor wê demê fikrên gelek meriv dikare bêje pêş de bûn çawa pêş de bûn mesela Kurdî de qestan min yanî ez behsa salên mesela 1913-14 dikim wê demê em dizanin ku Kurdên ku em dibên welatparêz ya paşê bûn welatparêz ya Kurdperwer ê xwende qestan min zana û xwendeyên wan ku bi taybetî li Stenbolê bûn piraniya wan yan ji hema bêje belku hemû erê Kurdperwer bûn lê di çarçewa İmparatoriya Osmanî de difikirîn yani ne ku ji çarçeveyê derkevin ew heta dawiya şerê cîhanê dewam dike ew fikir di nav Kurda de lê Ebdirzaq qerara xwe zûtir daye ku ji Tirka dûr keve heta ew bi vekirî bi awakî vekirî piştgiriya Rûsa dixwaze dibêje em ez yani em dixwazin ku dibin em bêjin siya Rûsyayê de ya dibin ewa Rûsyayê de bandora Rûsyayê de Kurdistaneke otonom tiştekî çêkin lê têkiliyame bi Rûsa re hebe heta mesela duwarê kültürî de ji fikrî wî enteresan hene dibêje em ê bo zimanê Kurdî alfaba Kirîlî em ê bikarbînin dibêje li ew ê mesela li Petersburgê üniversitê divê beşê zimanê Kurdî vebe bi ew ê re têkilî datîne bi Ordelî û bi Mar ewana bi wan re têkilî datîne di mesela yani alîkî de mesela kültürî mesela ziman di wî warî de ji xebatê wî çê dibin lê wexta şerê cîhanê derdikeve di sala 1914 de piştî demekî Kurd Rûs jî hemberî Osmaniya şer îlan dikin wê demê ew li mintiqa ew ye li wê mintiqeyê lê hema wexta şer îlan dibe ew tê nav Kurda tê nav Kurda bi awakî aktîv piştgiriya Rûsa dike û ji xwe di wa sala de yani ji bo ewî dixebite
عشیرین کرد سرک عشیرین کرد نزی روسا ببن دناو خدا یکیتی چکن و پلانکی پروگرامکی وسه هبو کو دلی کرد پیشی لإيران سری هلدن دناو خدا یکیتی چکن لإيران سری هلدن پشتگیریا روسیایی وار بگیرن پشتکو ایران سرکتنک چه بو ایجا هم بری ترکیه کردستان که بیشتر یک کرتی به معنی یعنی سریعه تشته وسه هنه اوات تشته بفکریج روسا را دبیجه یعنی دبی اری از به روسا را تکلیه من هی لفکری بوتی مثلا دبی از با کرداوی تشته دکم جو کردستانه لجبر کو دولت جینارن ما یا جیران ما یندن وقت از مقایسه دکم روس هین نزی دکارن جمله فعلا و آن هبه بوکو ام نیری ترکان بشکینن لسر کرده نیری عثمانیه از پشتگیری روسا دخوازم جبو کردستانه که اتونوم بوی تشتیجی بوی امبیجن هدفی مجادله دکته کوشیده ده دما شر ده بروسا را دخبته وکری هم بر عثمانیه او کامل بگی کامل بدخانه او آبیویه یعنی عبدالرزاق tabi دوی امبیجن پروسسی ده ترک هر تموی تعقیب دکن چند جار مثلا وکی من گفت پیشی دخوازم بخوشیه به نرمی وی قانع بکن لی پیشتی گفت ده تسلیه وان دکبه چند جار نروا دکشینن تشبس دکن کو وی بدن کشتن بکوجن یعنی او بخوجی بحثا وی تشتی دکن حتی مثلا هن بلگین عثمانی ده بحث دکن دبیجن وقتا دناو کرده ده بو بناو سلطان العشایر یعنی سلطان عشیرتا هاتی قبول کردن روساجی او تشویق کریه وک عنوانه کی عشایر قصدی کردن یعنی قصدی وان بوی سلطان عشایر کو کرده دخوازه همویا بینه باهر لیدوی تشده البته سر نکه بر کوی دمه کرد تری دمه که او بو عشایری بو فودالی بو دناو عشیراده دناو سرک عشیراده ارتشتی کو داخواز کوی دکرن زحمت بو کو بجی ببن دگل ویاجی او دما شر ده حتی جویته دوی منطقه ده لگل روسا ده ناو لشکر روسا ده هم بری ترکا شر ده که به ارمنیه را تکلیوین باشته بن دخواز وان بپاریزه داکو او کرد دجمناتی هف نکن نیزی هف بن جبو وی تشتی دخبتل لیوه که من گفت ترکشی هر گاوی تعقیب دکن بتایبتی لسروی دسکنن دگلک بلگین وان ده مثلا ده ام بیشتر برگی عثمانی ده مرد بینه ده اوه ده گلک بريك درباس في لعبة مثلا باش مثلا قاس آلیکاریا روسا که روس چه کنیش مثلا شو از بیشم یعنی پیشی از خواهد بیشم گلک بلگه ده چالکانیون عثمانیه ده هنوی دمیل سروی به صدان مرد کار بیشه فرمان و تعلیمات ناو و شifre و تلگراف و نامه جهر رشاندنه بو گرتناوی بو قانع کرناوی بو کشتناوی بیشن گلک بلگه هنه یعنی دبی وارده لی او تشته کتا پرسکرجی اوجی گلک گرینگه جبر کو هرچقاس اوی من بحث کر یعنی جبو اما گش به عثمانی نه وان همو به عثمانی نه و وان جهره نفساندنه یعنی هم بیشتر استخبارات و استخبارات وزارت داخلیه امنیت عمومیه جهره شاندنه و گلک معلومات تداهه او تشتكو تفرس كراج بير لكن او تشتغرين جبركو بوليتيكا روساجي ودمه او بكو وقت بيجن وان ندخست كو راست راست بشكريا كردا بكن كرد ببن خدي دولتك يا ببن خدي اوتونومي او كيكواني وساتنابو يعني قبل بحث كر جانا جي شكر اللي بشتكو شك نكرنجي دنا وان دجي بيجن فكرين جهه هبون هنا كادو كن دقوتنا بشكري بكن اللي بعمومي بشكري نخواستن بشكري بكن دجي تركا نخواستن ام بيجن دولتك كردا اسفرخا يا اوتونوم تشبه البت بكي ذاكري جرا او نذكرن لي دخواستن وي بكار بينن يعني وبي هاوي مشانن بوليتيكا خا او جبركو هزكوي او تنبو هزكوي زياده تنبو هر شقا نيت وي تشتكدن بالنيت او يجبو كردستان لغور خا تشتك تشبك نيت او بوجي او
بخوازه نخوازه دبو ام بیژن وسا دبو کوان او بکاردانین با اواکی لید النتیجه د سالا د سالا 1917 لما شرد ام بیژن تشخلين شارع بحث ناكم شكاو مسألة الدرجة لي النتيجة ده سال 1917 ده اللي دقيقة دركي روس داوي دجرة دبيجن أم كارما بترى خديات تجخرا كداري تسربستي أوجي اللي جوان مجبوري جوان دول كذا تبي تسير شورش يا أكتوبر يعني نبو بركي نتني أو الجواز دتر أو كاريوان بويد قدم الكارا بيجا يعني çünkü أو مثلا داوية يعني دويش سالة دسرة هزار نسب حدادة هم مثلا أو شرش أكتوبر هبو اللي مثلا تنين أو بو عثماني و اوي ام بيجن روسا هر يكي لغور برجواندين خوا مثلا عسكري دمشاندن النتيجه ده كاريوان بعد رزاخره وقت قديا جرا وساغوتن او جي جوان دوركت ايجار مرد كاربيجا ايدي بيت چاره ما يعني دور ده مثلا كشتناوي از دخازم بحث بكم اساس او انترسان جبر كو چند آليا ده انترسان يك جي هر شخص هن كردا بحث كرنا كو هاتيا كشتن هاتيا ام بيجن باوكي هاتيا خاپاندن لي تفرعاتي برباش نده هات زاني يك او يك شي تركا بخوا دقال كو از بحث بكم وان كشت او لي بروباغندا جوسا كرن كو انجليزا كشتيا مثلا نازمي سوغن او البايا كي تركايا كتابين لسر كردا هنا دجي كردا البت او مثلا دنويسد بيجا انجليزا او كشت لي راستياوي او بكو وان او كشت بتشهاوي از بشك بحثاوي بكم د سال 1917 او لغوروي وان بلغين عثمانيه از دكارم ار دكار تعقيب بك يعني مثلا د مها حزيراني ده مها حزيراني وزير الداخلي وزير كارين هندوريان بير طلعت بك بخوا بامضاء خوا مثلا او كوي هي معرفه منك كوي دمه د مها حزيرانه 1917 سيتاهو عبد الرزاق هند بيجن هاتنا قرتن هند بيجن تسليم بونا اللي باواكي يعني ياجي خو سبارتنا تركان بيج يعني هاتنا قرتن او بر ذكريننا اللي طلعت باشا دنفسنا دبيجا جموسوليرا دنفسنا والي موسوليرا دبي عبد الرزاق السيتاها باواكي بيجين اسطنبول جمره بشينن ابي اوصل بيجا يوتي معناكو خياتنا قرتن هاتنا قرتن ياجي وتجبط باسبارتنا وان لي ادفينا هذا الشيء انترسان او دبيجا بيراميد تشتكي دبيجا بيراميد بحثك او حاجه توفيق السليماني دبيجا جي كده بحثك بلا نوت كربو يعني هاي ويجي جوي تشتي هي بشكل انترسان كو دبيجا بيراميد دبيجا لم دوايه لخدمة عبد الرزاق بغدا او سيد طه ومن يعني بيراميد لقال حيدر بقي والي موصل هاتنا موصل او ابو نوزاد حرمزاد كمرخص اتحاد الترقيبو يكي بناوي نوزاد درمان خواردي كرد وبزهر كشتي يعني جارداني جاذب يعني بيراميد اوياد 1945 نفسان ده روزنامه جيني ده لی چاوا بویا از خواهد بشک بحثاوی بکم وکی من گفت حزیرانی داد معرف فهم دکه کو ج شفره یا طلعت بک فهم دکه کو هاتنا گرتن یا ج تسلیم ولا چاوا بویا ج او تشتكو بيراميد بيجا معرف فهم دكه کو يعني وك نه هات بنگرتن وك او بخاتشو بني چون دبي ام چون نه بيجا ام گرتن نه باشه اف شفره ين وزارة الداخلي جوالي موسوليرا جو كوماندان موسوليرا دوام دكن مثلا ديسا د شفره دنده دبي عاجله يعني بر عاجله
دبی تشکیلات دبی تحسیسات مستوره دلی آن ترکی دبیجن گizli ödenek. Gizli ödenek. Yani para ki hebu devlet tecrübe tişten taybeti bir kardani vakta tişteki acildi bu. Dibê ji wê pereyê 200 lîra teymenek, Tirkî bin teymen mülazimekî bi navê Mehmed Efendi, ev ya Wezîrê Daxilî dibêje. Ew pare me daye û em dişînin da ku Abdurrezzaq Bedirxan bigire bîne İstanbulê ji walî re dibêje. Lê xuya yani mer fêm dike ku iqna nekir, qanî nekirine ku bibin İstanbulê. Xuya naçe yani. Ew telgraf û şifre devam dikin. Mesela di meha 12 de yani 5-6 me bawam maye xuyaye. Zêdetir belku. Di meha 12 de dîsa ew şifrekî heye behsa wî mülazimî wî teymenî dike Mehmed Bey ku dibêje bira me ew şandiye ku bira Abdurrezzaq bîne İstanbulê. Lê di dawiyê de di sala 1918 de di meha dudûya de telgrafekî bi şifreya Talat Paşa heye ku ew meselê hîn vekirî behs dike dibêje divê Abdurrezzaqê ku hatibû Musulê gelo gihîşt Musulê eger gihîşt ve ert yani arazî dibêje we dayê nedayê yani ew ji min re wek ew tê wek şifrekî ku gelo hat kuştin nehat kuştin ya çima mesela wek pîramîr dibê we ji erdayê nedayê yani wek tiştek wisa be ji min re wisa tê û merif fêm dike ku piştî wê êdî ew bêjin telgraf û namên istihbaratê di vî warê de tên birîn merif fêm dike ku mesele bi vî hawî helkirine yani ihtimala mezin ew kes şandin bo ku talîmata wan ew ê wan bigîne û ew Nevzad Begê ku pîramîd behs dike paşê di vê dawî de hin belgeyên ew ê derketin belgeyên bi Tirkî digotin dîwanê harbi ürfî yani em bêjin mehkema eskeriya ürfî mere bêje di sala 1912 de wexta ku İngiliz serdest bûn ketibûn İstanbulê İstanbul em bêjin dagir kiribûn wê demê ew kesên ku di mesela qirkirina û sürgünkirina Ermeniya de beşdar bûbûn ya jî rolekî wan girîng hebû İngilîza ewana dan mehkemê hinek ji wan hatin girtin di wê demê de li Stenbolê ew mehkema eskerî mehkema eskeriya ürfî ewana mehkeme kirin vê dawî ew zebitnamên wan mehkema derketin di wana de bi awakî vekirî behsa kuştina Abdurrezzaq Bedirxan tê kirin ku di çendî ciya de tê behs kirin dibêjin ê Nevzad ku yüzbaşî bû û li mintiqa Musulê merkez yani kumandanê dibêjin kumandanê merkezî mintiqa Musulê bû wî û yekî yüzbaşiyekî dinê bi navê Ferîd dibêjin ew bi jahrdanê ew kuştiye ew mesela jahrdanê jî Emniyeti Umumiye Müdürü Tirkî dibêjin yani em bêjin müdürê emniyeta giştî parastina giştî bi nivîseke resmî dibêje bi nivîskî yani dibêje Abdurrezzaq ji alî Nevzad û Ferîd Beg yüzbaşî Ferîd Beg ji alî wan ku jar xistibûn nav çaya wî bi vî awî hat kuştin li ser vê kuştinê wekî din gelek şahid hatine guhdarî kirin kesên em bêjin berpirsyarên dewletê mesela bêjin müşawirê belediya Musulê zabitekî em bêjin müdürê muhacirînê Musulê çend kesên wisa ku xwedî mexamên bilind bûn jî ew jî vî tiştî tekîd dikin ku Abdurrezzaq Bedirxan hatiye kuştin yani merv vekirî fêm dike ku Nevzad û Ferîd ihtimalek gerek mezin yani sadî nod merv dikare bêje nod û pênc dikare bêje ku bi direktîfa Wezareta Daxilî yan na em bêjin wexta Wezareta Daxilî 5-6 car 10 car ji bo kesekî telgraf dişîne şifre dişîne bê îzna wî bê destûra wî
نممکنه که yüzbaşı ya subayekî bi serê xwe wî kesî bikuje û tiştekî enteresanê din wê demê dîsa ji wa zapnameyên mehkema eskerî li wir heye dibêje ji malbata wî re hatiye gotin wê demê hatiye gotin ku ji dîzanteriyê nexweşiya dîzanterî miriye yani bi vî hawî dibêjin miriye ne ku hatiye kuştin. Başa ji vir em bêjin mesela me difikire ew nêzî 6 mehe têkiliya wî û Musilê her bi hev heye heta 6 ew li wir wî wek xuyayê ne ku hatiye girtin İhtimalan diçin û tên yani dixwazin wî bibin İstanbolê erê û vajî naçe yani me re wisa fêm dike yani girtîbe wî bibin yani bawane wekî min got êdî alternatîfek wî zêde nema ji ber ku ji Rûsa êdî dûr ketiye erê û wê demê ji xwe li Rûsyayê jî şoreş çêbû Oktoberê der şoreş çêbû wekî din cî ku here ji tune yani xuya mecbûr maye tedî merdik ez bixwe mesela fikrî min got bi çi aqilî mesela xwe partiya Tirkiye ya bawan dimîne xuya bêçare maye yani bi awakî lê bi qasî ku min fêm kir dixwazin wî bibin İstanbulê ew naçe netîce de jar didin yani ihtimalen mezin bi direktîfa wê çünkü ew mesela ku min got Talat Paşa dibê gelo gihişt Musulê eger gihişt dibê we erda yan neda yani arazî erdê çi bidin yani min behs kir min got piramîd li ser mesela Abdurrezzaq Bedirxan mesela kuştina wî nivîsandîne tiştek dinê ku ez rast hatim tiştek enteresan ji min re enteresan hat Abdurrahîm Rehmî Hikarî em dizanim ku di dema Kurdistan Tealî Cemiyetî de li İstanbolê kar kiribû di kovara jînî de di kovarên Kurdayên wê demê de nivîsandibû û ev vê dawiyê li Tirkiye Cüneyt Zaps û meşhûr e mervekî AKP'ye partiya Erdoğan ku ana iktidarê de li Tirkiye mervekî wanî em bêjin di dereca bilind debû ez nexelet bim nebiyê wî ye îcar Abdurrahîm Rehmî di şerek xwe de behsa Abdurrezzaq Bedirxan kuştina wî dike pir kurt ez ê wê bixwînim û bi vê havê ez dixwazim bixedinim navê şerê perek zêrîn ji tarîxê ez hemû naxwînim tenê wê beşê dixwînim dibê ji mîrên bohtiyan Abdurrezzaq Kamil Hüseyn Kenan ji bo meb'ûsiyê çûbûne geriyanê li Kurdistan li ber davik veda kuştin Süleyman Beg Heman Kamil digel Abdurrezzaqî çûne İranê xwedane mil Seyd Tahayê Şemdînî bi hev re çûn li Nikş Simko bikin tedbîrekî êdî xwedane aliyê Mosko bi hîle û qehbedî Abdurrezzaq anîn û jehrî dan ewan zen kir mehû bûne ne Kurdmane ne Kurdistan tehemmül wan nekir Xalid Beg û Yusuf Ziya kuştin çirayên me vekuştin ma kesê eqlê li ser hiştin